Daglabala kay, nagsakit ti sikat ko. Ay nawaw. Apay, anyang amin tinararamid mo? Awan, simangpat nga minti binulan ko, iso akastoy. Aginanaka nga rutin. Tasya akong ti mapanaglaba. Ay nawaw, agyaman naklaunay lakay Talaga nga ay ayatan nak. Sigud mo't. Amumet no kasano ti panagayat ko ken ka. Ala, mapan ka nga rudon, tapnusan ka maaldawan. Di ka agbaybayag ta sayang ti darang ti init. Ay nawaw! Apay si kataglablaba. Kat mo trabaho ti babae day ta. Da kayo gaan tatang. Ay ko ngamin. Nasakit ti sikat ni Bakay. Ay nawaw! Unay kat ti panang bebe mo ni ti asawa. Ha? Bayar maatalaban na inton sana nasakit ti sikit na. Ayos lang tatang. Uray siya ako na, takaasim ay. Ay, kat sika ngay. Saan ka maasya ni ti bagip? Kabalak mo tatang. Iswa didak pagdanagan. Oh, awan mo! An-under na ka ti asawa. Ni tatang mit. Sa anak nga under. Ay ayatek nga min ni Ilona. Gumatangak man iti mantika ken sibuyas mo, Milet. Si kamat gayam Ilona, imbag ka pa'y, nagmayat ti biyag mo. Nakalabaman nila kay mon, madamaman ti sampay na. Ay nawaw, talaga natadam ti mata niya. Makitam amin agaraw nila kay ko. Katun kagkakaaro ba tayo aron? Iso ano makiasawa kan tumat. Pilyam ti kasi ti asawak. Ay nawaw, amangan no awanan ti kaskin nila kay mo itaapanawan. Ay nawaw, kayat mo asawan. Agmay-maysa nila kay ko. Katun mo, isumot lang ti makitkitak akas na. Ay nawaw! Nagpipintas mo ti robot dagiti mo lamanat natang anak ko. Sigurado man ti paglakwa mon. Huwag nga ron tatang. Agsuswertiyak itatawan na. Ay kat, samantala ako nadan ati agmula. Iso nga ron ter aramidak tatang. Ti asawam ngay, sa dino ti ayan na. Imbis na tulungan na ka. Napan nakichinta. Awan nga min sidaan mi. Ay nawaw! Ay agpadigukan to man nga ron. Ang mga no, dinengdeng to man ang tilot to ni nanang iyo. Huwag tatang. Agpatiguak to. Ti sidaan nyo. Mangantan lakay, Ay, anyat sidaan ba kahit? sinigang abangus. Makasidsidak ngamin iti sinigang abangus. Manggao ka pa'y man iti ipadigok kadananang kentatahan. Ay nawaw, manganta lang arudan. Imbagam kumaa, taisudan ti umay mangala iti sidada. Ay, anya kamutan bakit? Wala, umuna kalatan namangan. Siya kung ti mapanaggao iti ipadigok. Ay, no apay pay la masapul apadigwam ida kat nakalasin talang arudan. Nakalasin tangag praiso. Nanang kentatang kulat ta ida? Alam, mapantang arudan. Umuna akong amangan, mabisina. Mangmangan kayo magaya mo nanang, tatang. Sakto ti umay mo baraw. Ala, sumangukan. Anyat si Dayo? Nagparti kami iti nitib a manok. Ay, nagimasay. Ay, sana pa na nga. Iso ang mga anak dituyan. Anyang iti awit mo? Sinigang abangos, tatang. Mala, idisum di tananak ko. Si daan mi kinitatang mo inton malam. Ala, umay ka sumangaw. Uwi na. Apay nagbayag ka. Ha? Ay, namo. Ay, nabnab-suga nga ron. Nanganak ijayin na, ha? Anya? Nakisida ka iti impadigom? Ay, nawaw. Impadigok nga ron. Makisidaki din. Diyan luto da ati nagsidaak. Ay nawaw. Apay, anya ti inluto daya. Native ang manok. Apay adinak inyalaan nga Ay, nawaw. Awalin ata na ibusan. Anya? Mag,
Isaganang tilugan tada papananta. Sa dino ngay, sir. Aduman ang tiagla ko iti mula da ita, tapan nag-aapit manan. Awan mo't sa bali apagilakuan da iti apit da, nusa na siya. Siyak lang mo ti makabala manggatang iti mismo ababalay da, kadag iti lako da. Alang nga rod, sir, tayo sa gana, tilugan tan. No kasta, umayan ti manggatang itimulam dito'y balay? Wen, adalugan da. May mayatay, tapno santan nga agar kila, iti pangiluganan ta amapan mangilako. Ay nawaw, sigurado adaktil ti mapaglakwam lakay. Sigurado ata nagpipintas ti mula. Ay nawaw, basta, siyak tagigam iti kwarta ah. Una, di ka madanagan. At nangamin kayat ko agatangan lakay. Ha? Anyat gatanga may abakay. Ada nagpintas abag akayat ko. Kan pagpapintas kumatan ah. Ay nawa, kino nagpintas ka lang arutin? Saan mo pa'y akayat? Tad-adak apumintas. Anya tigatangam, Baltasar. Ikanak man iti may sabuti nga arak mo dita. Ay nawaw, agin inom kagayam. Sagpaminsan lang mo. Ita lang ta nakalako ak iti mulak. Ay nawaw, undayam. Nakita ti may alugan itay anang gatang kadagiti mulam. Kahit napananta asawam nga. Ay, adaman na pa naginatang. Ay nawaw. Ato yung tigat-gatangam. Amangan no kayat mo adito'y kan nga ginom. Amok nga awan ka duam iji balayo. Oh, ikan kay ti basong. Ay, alaman nga rod. Aginong tano kayat mo. Ay katwan oray ilibre kan iti pulutan. Ah? Basta kukam tiara. Ay, kuha na. Awan problema. Kurso na dak ti asawa tinaggatangan ta itinatnateng. Ay, nawaw. Ada asawa na day jayan, sir. Dili ka daw. Uray at asawa na. Kanyat sir, bitinagado a kwarta. No jak maala ti kayat ko. Anya kaya yung asawa ngay. Sikat ibaon ko. Ingka kasarita ti babae. Ayapon biti balay ta da isingasing ko kenkwana. Ay, nawaw. Mangaram kay balahasangin na, sir. Saan ada da asawa na? Sino tipos ka data? Ay, da kayaw. Sa nagsuruan. Ang tungpal ka iti kayat ko. Ay, uwan, sir. Ay, agsipot ha. Kita agnawan ti asawa na di tabalay na. Tay jayin ti asawa na. Rumuwaran di tabalay na. Urayak ang makadayaw. Sak mapanagtok-tok iti balay na. Anya ti masapol mo? Sikat ti kadwa ni Sir Julio ngay may gimatang itinatang alako mi. Saan ka di? Why? Ada umay ko ibaga. Ay nawaw, kapampanaw lang ti asawak. Sa mga iso ti kaya ko akasaw? Si Kamay. Apay, anya ti bagam? Sana siya. Binaon na ni sir nga may mangibaga kang ka. Nga ada ka no kaya nang ibaga. Ay nawaw, anya ngay ti baga na? Sumuro ka kanya. Kaitulog ka itayan na. Itatada akong dito'y balayo. Anya ti kayat yung nga ibaga kanyak. Amom nagpintas ka man. Anyat nagan mo itayan. Ilona, sir. Maibagay tinagan mo itilangam. Kurso na da ka unay. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sir? Sana ngagpalpalikawan. Kayat ka ngagbalin nga asawa. Ay nawaw, ni Sir Mat. Amo yumat nga dan asawa? Panawa mo, ta sumurot ka kanya. Anya? Di mo kaya. Ano ti kwarta? Kabala ka dupli-duplian, uno triplian tititit ti asawam kun ka. Nagsayatan mo agpaiso nga ikan nakiti kwarta daytoy. Di ka mo nagsao. Apay, di ka mamati. Mabit lang tayo kan kay ti kwartam. Ikan kay ti 100,000.
Saan ka nga gawin iti balayo? Inka gumatangan iti barong alikhamam. Diyak kayat nga gisang bay ka dito balay iti alikhamam managkapo iti balayo. Tayo ti kwarta. Ay, nawa. Awate kong ti kwarta. Ay, agyaman na ka, Sir Julio. Agpakadua ka kandimak. Tapno dalugan nga sa rin niya. Ay, nagpipinta sa talaga na gito'y kinatgatang ko abadbado. Puro baro amin na nabadok. Ay, wow. Nagswerte aklakit din ta kinayat ni Don Julio. Agbiagak ita arena. Madanagan ako nanang. Diyak mo't mabiro ka ng ti asawak. Rumabiin, mawampay. Pinadas mo kumatinagdamag dita ka aruba, anak ko. Nagdamag ako. Hindi da kanumutan mo. Ay, nawaw. Anyamot ti kasta nga ugali ti asawam. Asaan nga agpakada. Amo na mo't nga damadandanagan no saan nga agawaid. Anyang iti aramidak nanang. Ay, nawaw. Kat orayom latan Di ka ko mamakmakla, titi bagak, anak ko. Anya day tatatang. Si Murot ka no ni Ilona ka ni Julio. Nang ibagamit. Adon to pa'y tinakakita. Kaya't ko makasarita ti asawak. Masapo lamang mo, no agpaiso day ta. No ngayag paiso. Anya taramidem. Ha? Ado ti kwarta ni Julio. Awan gaway mo ken kuana. Talaga sana matinot ti asawam. Nasisirap siguro ti kwarta na ijay. Baybayak nga ro din. Mga no, may sagmakak pa tatang. Milet, arak mo man. Ay, nawaw. Aginom ka manan. Nasakit tinakam ko iti naramid ti asawak. Mas daawak man iti asawam. Nagsingpot ka mat. Ngam na aramid na kalino ka. Tayara ka na, yagmon. Ay, umay ka man takadwa anak nga ginom. Ay, nawaw. Nasapa pa'y Baltasar. Agbantayak pa'y dito'y istor ko. Ang mga numabarte ka. Makamuka no di mo kaya. Saklat at dagsyato na. Ay, nawaw. Naiturugan ni Baltasar dito'y lamisaan. Indumog na matlatan. Ay, riingak tamang rekapakon. Baltasar, agringkan. Mangrikapako. Agawid ka. Sa dinuntihan ko. Ay, nawaw. Adda ka dito'y istor ko. Naiturog mo. Nagpintas ka nilet. Ay, nawaw. Agpaiso. Katuon mad. Agawid ka nga rodon. Tamang rekapakon. Diyan ka pa lang tayo gawin. Mabalin na maturog ako dito yan. Nalamiis dito'y ruwang. Iti kwarto mo na, ti pagturog ako. Kasanungay no agbong at inaramid mo kanyak, Baltasar. Nasaya ta, tapno da anak ta. Ay, nawang. Kasanungay no agsubli ta asawam. Ti panagkunam ka dikit, kahit ko pa'y lang. Apay, saan mo nga ay ayatan ti asawam? Saanan? Manipod si Murot ka ni Julio. Ingkarit iti bagik, ano agsubli. Pulos sa dya ko nawatan. Imbag man tada ka ni titalon mo. Nailiw-liwag mo, ti sakit tinakamoy ti asawam. May mayat ti kasta nga ramidem. Ngam ti agin inom ka. Nimilit ti asawak itan tatang. Ay nawaw. Nagbitin. Kasano ko ma? Ada na pasamak kada kami idirabi eh. Ha? Nagloko ka. Ay, saan mo ka diya pinili? Saan? Kano isupay ti nangirugi. Kaya naman. Kasano nagsubling ay ti asawam? Diyak kayatin tatang. Nimilit ti kayat ko itan.
Mangantan, nakaluto akon. Ne, apay ngayon labang mo tindag iti badok nga. Nakita ka nakasampay ti arubayan. Una, tapno saan ka mabanog? Amok na banog ka nagkapoy jay talon. Ay nawaw, agyamanak no kasta milay. O ala, mapantan ije kusina, tamangantan. Pumanaw ka di ti balay ko. Awana mo matrabaho. Tilang gas-gastos iti kwarta ti ammom. Anya? Papanawon na, kalpasan a pinanawak ti asawak? Naumakan kan. Di nagpaya mo atulungan iti negosyo. Awan pa'y pakairanudakan ka amat. Awanan ka itibain? Itatanaw-maan na kon? Papanawon na klatan na kasla ayot? Basol mo! Tay manugot ka panawam ti asawam. Rupat kwarta ka ngamin. Ayop ka! Anay. Apay si kalati ang munat sumipan. Ha? Anay ko. Pumanaw ka no di mo kaya nabugbugan ka. Anda akon dito'y arubayan ti balay. Siguradok ngawan makakita kanyak. Agpaliiwak pa'y man no adda dita ni Baltasar. Anda sumunga na masikog a babay. Nakaisusuon mat itili na baan na. Ni Milit! Bakay, siya ang timang isang pa itili na ba? Siya akon lakay. Amok na banog ka nagkapoy jay talon. Sana bale, tabasit lang ang magdaytoy. Siya nga ro dahil. Diyos ko. Kaya nga ng ganti ulo. Sa pinagpudog. Imbag kumamit no saan ka masikog. Siya ko dita. Ingkagaw, ta kalpasan na may sampay ko na gito, ikaw magantan. Sige nga rod lakay. Sikat ti makaamo. Lukas na. Ni Milit itanti ka dandan na ti asawak. Pumanaw ako dito eh. Saan ako nga agpakita? Mamain ako nga agsubli iti asawag. Awan ba't di karmagak nga agreklamo? Tasyak matim mo na nagaramid iti saan arumban. Ay, nawaw! Di ka agpaalilaw iti silang tipirak. Makontento ka iti adaken ka, tapno di kanto kakaasi iti udina. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Angay, Alex anak ka. Nag-enroll ka kadimo laang. Eh kaya nalpasan na nanang. Iti saan nga agbayag. Adan tumot anak yu a pulis. Na, di mo kumaun-unaan anak ko. Ay nawaw. Pudlo mo nanang. Serton ti awag dagiti kalugaran tayo kanyak no ka. Amaw, manakaw, saan anasaya at ti kasta ka panunutam? Kasta da gusti saom, kat awan pa'y met resulta ti panagadal mo. Isunto mo la pagturungan na nanang. Apay, danag yun ay. Ay na, di ka kumaagsaw, akas la sigurado kan, tadi mo amaw no anya ti mabalin ang mapasama. Sa maysa, manu atawon pa'y, sakbay ang makaturpus ka, nakaw. Atay takay manayin. Isunga rumot ti ragragsak ka. Apay, aya ka na yung dakakontraan. Day, jak mo makita ni Alex dito'y balay, pinang. Apay, isa dino na panan naman ay. Napan iti ayan ti kasinsin na, lakay. Anya aramidan na ijay. Awan mo tinadakamat na. Ay, nawaw. Ang mga numapan manin agpalastog ah. Day tatijak amaw. Ay, naging rulag. Nalpas ka numutang. Ay, sigurado ang mapan manin ag istorya da ijay. Un nga road,
Ay na, siyak pa yun ti mabain lakay. Saan pa'y anak katurpos? Ngam umun-unan ti sa una. Oh, kumusta kan kasinsin Franay? Ay nawaw, sigamot gayam kasinsin Alex. Ops, di nakawagan iti kasinsin. Ay nawaw, apay kumama at kasinsin. Manipo dita. Sir, tiyawag mo kanya. Ha? Agad adalak iti kinapulis. Kat kayat ka. Sir, tiyawag mo kanya. Agam, saan ka pa'y anak kagraduar kasinsin? Sa maysa, may mayat adenggan no kasinsin lata ti awag ko ken ka. Saan pa nga ita? Ang dandanin kasinsin. 2 years lang ngayon. Oh. In advance mo matan kasinsin. Kay bagbag ka di nakawagan iti kasinsin. Sir ko naman. Anya ti kunam, Franny. Napan ni kasinsin Alex ije balayo. Wen kasinsin syari. Anya nga iti gagara na. Awan mat, imay lang nagpalastog. Anya? Nakuna na nga rod amanipod kano ita, saanan akasinsin ti awag ko kenkwana. Ay nawaw. Anya kanungay. Sir kano? Anya? Sir? Isu ti kayat na kasinsin. Di na to pa yan kayat nga awagak iti kasinsin. Kay kayat na kano ti sir. Ay nawaw. Advance la unay mat. Siga maghaham tinagbantay ti Tersina yaw. Insan siya rey. Italaang, sir. Adda nga min ti importanteng aramiden ni nanang, sir. Sir? Saan ka di nga isot ti kayat mo nga yawag mikan ka kasinsin Alex? Ha? Ay, una. Itisan nga agbayag. Pulis matan. Tayo kasinsin yaw. Iswarong pangla asar ti yawag yaw. Advance ka lang unay mo't, Alex. At dapay ti dong atawan adi mo nalpas. Saan ka de? Ay, nawaw. 2 years lang. Wan matkit di anyang aminan ti umay mo gatangan, sir. At wala tra sardinas. Ken kagudwat kilo ang barako man insan. Mabiit laang ta isupot ko ti gatgatangam, Sir Alex. Asino ti awawagam iti sir, syari anak ko. Ni Alex kadiday jay. Ay nawaw, nangagyumot gayam ti saritaan mi nanang. Mangagmat iti kusina. Asino day jay aya? Wen, husto kayo nanang. Ni kasinsin Alex ti kasarsaritak itay. Anya? Apay aser ti awag mo iti kasinsin mo. Wen ta iso ti kayat na nanang. Una ni kasinsin Franny. Sir kano tiyawag mi kenkwana. Anya? Awan matdakas na no kasinsin ko namlata. Di nangarod kayat ti kasinsin nanang. Madadail ti isem na nukwa. Masapul aser. Na, saan pa ila analpas iti kurso na? Kastakit din ti aramiden na. Ay nananang, anya kayo lakit din aya. Isungarod mo't piman ti kayat na. Awanin ti mabalinan tayo. Aramiden tayo latan tapno awan ti makunana. Ay, saan man anasaya at ti kasta? Umon una ti adu asao. May garod ni Alex dito'y tersena idikalman pinang ading ko. Anya manan ti may naimbagaman ng Olivia. May gimatag. Kat sir kano ti kayat na amayawag kan ko ana. Anya? Isu kano tinakuna ni Franny ading ko. Nangagkumatlaag ti saritan da iti anak ko idikalman. Kat talaga aser ti kayat na. Ay, talaga ang mangibaba inday tanga Alex. Kayat na siguro piman ti maawagan iti sir. Isu kasta. Unangam saan mo't anasaya at tikas jay. Umun-una manen ti sao. Saan tay mo't nga amaw no anya ti sumaro no ama pasamak. Ken saan tay nga amaw
No maiturpos na matlaang day ta a kriminulo jay. Kasaritam to, ading ko. Jack, amo. Ang mga no'y sumatla ang tiimbaga na kadagiti daduma akalugaran tayo. Ay na, talaga ang mangibaba inday tanga Alex. Saan ka di pa'y anagawid day tanga Alex, Leon Lakay? Awan pa'y mate. Apay aya. Mangibabain at talaga. Day, apay anya inaramid na. Ti kayat na kano, kat sir, tiyawag dagiti kakasinsin na kankwana. Ah, sir. Sir kano taag pulis to kanaw. Na, saan pailanan nalpas iti kurso na ipanpanakal naan? Day tangarod kat lakay, imu namanen ti sa una. Bayam ta bagbagak tuman into nagawaid. Bagbagaan ta adwa, tane. Talaga nakababain tar aramidan na. Oh, nay kan Alex anak ko. Nay, apay nana. Kasla da inaramid ko adakais. Apay, nalipatam ka din tinaramid mo. Ni, awan mo kadakas nga inaramid ka. Ay nawaw, taagin didiam mo kapailaang mag. Ti ko nam kaday, kat jak maamuan aser ka no, ti kayat mo nga yawag dagiti kakasinsin mo kun ka. Awan mo dakas na. Awan dakas na no sir, tiyawag da kanyak na nang. Sirak to, ninton malpas ti kurso. Ti panag ko nam kaday, kat nasaya ti kasta anak ko. Awan noon unam amin, narigat no umuna ti sao. Basta. Di da ka di pakibiyangan. Sir, ti kayat ko, ayawag dagiti kalugaran tayo kanyak na nang. Awan maramidan niya, no maipapan iti day tabanag. Gusto ti sir mong tagpasyudadak inton bigat. Iso, nasken nga sagana akon. Ay na, Alex, aya. Talaga natangkon ti ulom. Mano abulan na nasaan ko nakita ni Sir kasinsin siya rin. Sir, asino Sir Franny? Ni Sir Alex Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti dakdakamatom kasinsin. Ni Alex gayam akasinsin ta. Uwan kasinsin. Di namat nga ron kaya ti maawagan iti kasinsin, tamasapol ka no Sir. Adda ka no ni Sir Ijay City. Isumati ko na ni Auntie Pinang. Nabayag mo din ajak nakikita. Kumusta mat nga tanti panagadal na? Oray siya, jak mo kasinsin. Mabainak nga ag-message kan kwa na. Si kakit di da kayo mo ti close idi. Amangan no katetex mo ti kasinsin ta. Saan matla ang kasinsin? Tasyak pa yung ti agbain kan kwa na. Anya tar aramidom diti boarding house ko na nang. Mayak, takayat ko makita dagiti grado manakaw. Anya? Wrong timing kayo mo. Di da pa in-release ti grado may. Sana siyak tululbudam si ka Alex. Kasami nga min. Ambok analpasan ti exam yaw. Nagkuyog kami iti kumarik ang nagpasyudad. Iso nga amok nga adan ti grado yaw. Kwa. Na, apay akas lamadanagan kamot una yan. Kinapuno na. Ibaga mo noan niya. Adan ti grado may nagado ti bagsak ko. Anya? Ada iti envelope dagiti grado. Kita nyo lang tanananang. Ay, kumusta ni Alex? Kumusta nga iti grado na? Ay, day tangarod kat ti parikot Leon Lakay. Apa yan?
Ado ti bagsak ti anak ta. Ay nawaw. Anya. Kasano, kat napabarkada mo nga main. Ado ti nakitak abuti ti arak iti boarding house na. Sigurado ak ati bisyo na ti impangpangruna na. Daytan ti bagpagak. Una nga minti sa una kahit. Anya nga ita. Ay, jakam mo lakay. Kasla saan tamutin akabailan na pagadalan ti anak ta. Dakulan ti bayadan na. Aglalo pa ikat ado ti bagsak na. Gastos tumanon. Kadakan ko na daytan. Tinapatag, inaramid ta ti pagrebengan ta ken ko kas naganak. Adamatan ken ko na, no di na aramidin ti kabailan na. Tapno makalpas iti adal na. Ha! Wen tay mo na mo nga minti sa una. Ngam di na magayam kabailan at takderan. Kasla na dagsan ti parikot mo pinang ading ko. Ay, wan nga rod man ang Olivia. Apay, anya ka di ayat ti parikot mo. Ni Alex nga road. Huwag nga agpaiso. Kumusta ni Alex? Nabayag mata na saan anagaw-awid dito'y lugar tayo. Napan ko nga rod sinarungkaran itinapalabas alawas. Kat adaw ti bagsak na manang. Anya? Naulaw iti barkada ken bisyo na. Kasanugay daytan? Di min kabailan abayadan manen dagiti subject abagsak na. Panagkunak ket alanganen beten nga agbalin a pulis day tanga Alex manang. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Auntie Pinang, nanang? Ti kasinsin mo ani Alex Apay ni Alex, nabayagan nga awan ti damag ko may papankan ko na. Ano ka no ti bagsak na kuna ni Antim? Anya? Naulaw iti barkada ken bisyo. Iso asayang ti binaybayadan da Antim. Sabay private school ti pagad-adalan na. Kasano ngayon ngay day tananang? Sayang mo. Awanan na. Alanganan ang ti panagpulis na. Santay mo't ang mapabasol da Antim. Tanarigat mo't piman ti agbirok. Sa maysa, nalastog nga ni Alex nga agsasao. Anyan tulaangan nga iti isango na kadagiti kabaranggayan tayo. Sapay nagado ti sa una idi nanang. Ay, jakman amoy, tinayjay akasinsin mo, anak ko. Anyati ko na ni Alex. Agawid ita. Wen, aglugan ka no iti second trip. Saya at. Agawid lang yung tatulungan na kagtalon. Wenen awadon ti kwarta tayo. Nasken nga agurnong tayo manang. Ay. No apay met ngamin adi na ingga iti panagadal na. Ket ammo na met akas ti kasasaad tayo. Ay, puno launay. Nasaysayaten nga agsardeng. Tapno makaamires iti biddut na. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Sir Alex. Ngan nga ni saan ka nairupaan. Nakahud ka nga men. Aglisi ka man kit iti dalan ko si Kafrani. Napuhudot mo ti ulam, Sir. Apay ka day? Di nakman awag-awagan iti sir. Ni, apay yun kasinsin. Naanano ka? Ay nawata, dagulit. Aglisi ka man iti dalan ko. Kaya't kunti agawid. Kaya't kunti ginana. Sumurot kanto iti talaw na Alex. Bagkatem ti abunaw. Wine! Na. Ay, mangmangagnak! Ha? Sumurot kanto iti talon kunak. Bagkatem to ti abunaw. Kasladyak kaya't ti rumor tatang. Ay nawaw. Tapay Mike. Mabainak una yan. Kadagiti kalugaran tayo. Nang runa, kadagiti kakasinsin ko. Taan niya kumamot ti pagbainam. Impalpalastag ko ti kurso ka criminology day. Kastoy mo tinapasamak. Pag nakmam day ta. Basol mo, tay muna mo ti saom.
Naimbag ko maano yung gaid mo ti panagadal mo. Saan ba? Dahil tayo mo bisyo kan barka dati yung pangpangrunam. Si kamat kayam day ta, sir. Ado ti binagkat mo nga abono Ay, kasinsin ko namlatan, insan. Ah? Saan ko nga intuloy, ti pa nagpulis ko? Nadamag mi nga rod kini Antipinang kasinsin. No, kasta, amo yun. Ah? Ay, wala. Amumin ti amin kasinsin. Saan mat ngamin anasaya at nga inunaam kasinsin. Imo na ti saom. Kat agpapada tayo mat nga awan pa'y napaniknakan na itibiyag. Dahil tangar ti bidot ko kasinsin. Banag kapag babawyak ita. Kasta talaga kasinsin. Talaga ang maudi ti babawi. Ngam di ka mapukawan itinamnama. Mabalin mat nga agurnong kamanin. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Makitan to? Ang kitaam to kasinsin. No dumtang manenday tagon daway. Kat di mon aramidan ti kas iti naramid mo. Talaga anarigat. No umun una ti sao kasinsin. Ay, nawaw! Tay kunada nga ruden, di ka agbilang itipiak agingga asaan pa'y anapasaan. Aramid ti pakakitaan, saan kat nga iti saulaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.